kabayatan na iti regional news. Hindi ko makita yung regional news ni Idol Joanne. Okay. Ito regional news ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Negosyante na tiliw iti bypass operation iti probinsya ti Cagayan. Okay, detalye ka dito yung nadakamat na report inteman na amuen kini Idol Dennis Gabriel Alipio apo iti regional news. Kadigito yung gundaway. Bypass operation, di ko akat kasta nagpukaw di tangay Cagayan, nagsubliman tatan. Akat negosyante pa dito yung nakamatin tayo mga idol. Inteman na dinggente nadakamat na report. Manipo pa lang kini Idol Dennis Gabriel Alipio iti regional news. Ijaya Region 2, iti probinsya ti Cagayan. IFM News. IFM News. Regional. Idol Dennis, come in. Timbog iti bypass operation ti may nga negosyante may bilang high value target kalpasan iti panaglako na ti may pagurok nga droga kay otoridad iti barangay Bantay Kamalanyugan Cagayan. Nabigbig ti suspect ni alias Tunying nga agton dalawang pat at daan ti asawa kinagindig nakamat nga barangay. Iti report manipod ang mismo iti PNP na alaking kuana iti droga nga umabot iti 10,000 pesos iti balor na. Kung nadapay, nabeg sa suputan, iti legal nga aktibidad na kahit nagpositibo, vendid na iwait at nga drug bypass operation. Doon tapos sa nagpilan pa reklamo, from lapsing kaya kayo ng 165, when no Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, yung nakamatata negosyante. Idol Dennis Alipio, tatak, Armen.